Siyabingelela bazalwane lapha emakhaya. Oh, siyabonga kakhulu. Thank you so much, saints, in the name of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you so much. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Yes, don't forget nge-28 February siyobe silapha na eThekwini number 10 Steel Road 10 Steel ka STWEL road kungase Wandamia Mall. Mawazi Wandamia Mall nje siyobe ila siyobe sikhona. Ningakhohla ke kungenwa mahala siyaqala ekseni nje ngo-10 you know siyoqala nje ngomkhuleko and then bese singena straight kwi purpose of the day. It's a seminar, healing seminar, I mean health seminar ila siyobe sikhona bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha with umama uDlamini. And if you want to help us by sponsoring, singakujabulela kakhulu lokho. We wanna buy flights, logistics, mhlawumbe na ukhona ngale eThekwini, mhlawumbe unemoto kungakhona nakho lokho usilekelela kakhulu ekutheleni ukuthi mawunemoto ukwazi ukuthi singalokho siyenza ama Uber or ama Uber kuzosenza kube lula kakhulu mhlawumbe uspick up lapha eKing Shark. Singathokoza kakhulu egameni lika Jesu. Okanye you can just sponsor us ukuze lola suku sikwazi ukuthi silenze lube lula in terms of travelings egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mama ngiyakubingelela, all right? Isigcino emseni ngoNkulunkulu sibonga sempilo. Amen. 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 I-Christian platform ngele bafowethu kuyinqubo yethu la ekhaya kuba yonke into siyiqale emkhulekweni ebese singena straight kwingxoxo yethu esinayo lapha namhlanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Unkulunkulu we thank you, Father, in the name of Jesus. Nkosi yami siyabonga uNkulunkulu uthethwe sibonga ithuba Nkosi yami uNkulunkulu uthembekileyo sibonga Nkosi uthandwa uwe sibonga unakekelwa sibonga ugcinwa esandleni somusa uNkulunkulu uthembekileyo Nkosi yami usithwale kwaze kwaba la Nkosi yami sithi Ebeneza uNkulunkulu uthongcwele Baba na uNkulunkulu uthomuhle umzimba oyithempeli lakho Nkosi osithembe ngalo uNkulunkulu othongcwele Baba njengoba ushilo ukuthi John ukuthi be in good health and prosper even as your soul prospers. Heavenly Father, siyabonga uNkulunkulu othongcwele Baba ukuthi you will help us, Father God, ukuthi uNkulunkulu othembekileyo kukho konke sizokhuluma sibe ngabalalelayo nabalenza izwi lakho Nkosi yami ukunakekela le tempeli Nkosi osithembe ngalo ukuze sicongregate ngalamathempeli Nkosi yami healthy Lord Jesus. uNkulunkulu othongcwele Baba kungekho ihlaba uNkulunkulu othongcwele Baba we thank you Nkosi yami Baba sithi thatha indawo yakho uNkulunkulu othomuhle Baba kugcwaliseke izwi lakho Nkosi yami ngempilo zethu Jehova uthe sibe in good health uNkulunkulu othongcwele and prosper financially, spiritually, materially and in good health Lord Jesus. uNkulunkulu othongcwele Baba we bless your name Abba Father uNkulunkulu othongcwele Baba sithi thatha indawo yakho moya ongcwele. Heavenly Father, I avail myself to be used by you, Lord Jesus, as your instrument in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we thank you. We glorify your name. We magnify your name. You are holy. Ayokufana nawe. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Siyabonga. Bazalwane. Mama, ngenkulu intobeko siyabonga kakhulu. Siyakubingelela konje sake senza enye episode ngeEnglish khona enye episode yazalwane sake sayenza lapha nomama neEnglish angazi nokuthi hayapi yavele nje yanyamalala kuze kube manje a very powerful sengikhohlela ukuthi asikhuluma nangani. It was a very powerful episode sayivula ngeprayer. It was so intense no, it was indeed. Nje angazi sithi senza ngafelwa ilaptop so that time. Yes, ngafelwa ilaptop mangihamba ngithi ngiyikhandisa badelete izinto abuye ilaptop erase yonke into angikwatanga kanje ngalila but ke it is well
Bekungafanelanga ukuthi imessage leyo ifike. Imessage epowerful kangaka iphelele lapha endlini. Jehova uyazi. Mama siye eThekwini ngomhla ka-28 ngisisheshe nje ngiveze lena kusemanje ngomhla ka-28 siyobe siseThekwini healing seminar. Why lokhu ngithanda ngithi healing seminar it health seminar bazalwane it health seminar into yakhona izobe revolve kakhulu ngokwezempilo ngokwempilo njalo yini lena ekulindele ukuthi sidle yini engamele sidle yini ekumele uyenze yini engamele uyenze so it's an invitation nje evulele wonke umuntu ngabe umuntu wesilisa umuntu wesifazane ni amkelekele nonke and kumahala and ngiyacela nje indawo engiyitholile laphana that space might be very limited so ngiyacela nje ukuthi si notify in time bafowethu ngomhla ka-28 kuyona lenyanga February silaphana eThekwini ngase Wonder Mia Mall. I-address yakhona on your Google map you can just put 10 Steel Road. It's 10 STWEL Road kuseDurban. Mam, singena straight Odabeni. Amen bazalwane siyanibingelela. Into ezobe yenzeka lapha eThekwini into engiyifundisa abantu ne into esizoyenza because they have to know before they even come ukuthi kuzoyenzakalani lapha yana into yokuqala nasezindlini into esiqala ngayo noma kukuphi la ufika khona ufika kukhulekwe maqeda ukukhulekwa bese kuyashanyelwa bese kuyashanyelwa awufiki nje ufaka ama finisher so manje nomzimba womuntu sine storage ngibiza ngisizulu isewage ukuthi storage sine storage emzimbeni storage esinayo emzimbeni lymphatic system so le lymphatic system le ibaluleke kakhulu empilweni zethu and abantu asinotice sibona mase sekwenzakalani umuntu mase sekaloku adla amaphilisi or agula aqaleke avuvukale kanti ile storage le ayisakwazi ukuphuma ama-lymph nodes awasakwazi ukuthi adrain ama-drain ngizoyichaza ngesizulu kakhulu ukuthi sinama-drain la emzimbeni so kuqala la kuma-glial cells sinama-glial cells la entameni then uzwa abantu bathi baphathwa ikhanda abantu baphathwa ama-tumor baba nama-brain tumor ingqondo zabo zifog bane-memory loss bane-epilepsy ngoba le storage le i-drain le ayisakwazi ukukhipha lo doti la phezulu iwehlisele phansi isizathu ukuthi la kule ndawo le emva kwendlebe uthola ukuthi la emva kwendlebe mawuthi uyabheka umuntu unamaqum amaningi kuhamba kuba nama-blockages kuze kwehle kufike la ku-collarbone yabo la i-collarbone kufika lana asiwavuli lama-drain fanele uhlale siwavule so into abayifunda lapha eTepeni sizobulala wonke ama-lymph nodes sizowakhipha siwaqhaqhe nama-sinuses will be working on zonke le ndawo lezi sibulale sikhipha yonke sidraina i-inflammation sisiza isurage yethu ukuthi isebenze kahle and isurage yethu wazi ukuthi i-lymphatic system i-transporta negazi ama-red cells nama-white blood cells so faneke bazi ukuthi siyiklina kanjani sizidetoxa kanjani siyabantu sikhiphe yonke lento engaphakathi la emokhwapheni sizosebenza nalana ngoba abantu bayathanda ukuthi sibanesigaqa la ebeleni kanti befanele ukuthi kuvulwe lana wonke lama passages faneke avulwe faneke bazowazi ukuthi avulwa kanjani then the other thing sizoyenza ne-cupping ukuthi sikwazi ukuqhaqha la bazi ukuthi kuqhaqhwa kanjani kuvulwa kanjani makuvulwa la zonke inhlangano yabo zonke inhlangano zomzimba ama-ligaments I think ngikhuluma kahle inhlangano nangisizulu ama-ligaments ama-ligaments omzimba abanama-crystals from ishukela izinto ezineshukela lezi esidlayo zifika zenza ama-crystals ahlalela kuma-joints bese sithi siphethwe amathambo siphethwe amadolo siphethwe iqolo kugcwele yonke lama crystals lawa ahleli lapha kulamathambo bese ke sizofuna ukuthi sizidraina kanjani sizikhipha kanjani bese ke nokuthi igazi sazi ukuthi mase sesiqedile ke uku-unblocka zonke le ndawo nala
kakhulu la nabo baba kakhulu la nabo mama namantombazana amasha ukuthi bangaloku baba nama menstruation pains bangaloku baba bathi banama fibroids because kulekhe oxygen. Okay. Ile sewage ayindluli kahle lapha ya. So manje ngizobafundisa ukuthi siziklina kanjani zonke le ndawo lezi senze kanjani. And abo baba abaningi ubona ukuthi banama blockages amaningi. Mabakhumula amabhuruku bathi bafaka ama shorts banegaxa nje igaxa bangazazi ukuthi ezani. And thola ukuthi asigazi banegaxa nje kunegaxa nje izithweni zabo. Iyo le lymph isuke inganandawo yokuphuma. Bese kuba mama la emaqakeleni sivele sigcwale lento esigaxa abomama mabagcoka icathulo kube nenyama elengayo la kumaqakala kuba nenyama elengayo la sicathulweni ephumela la emaceleni uthola ukuthi ngathi ufuzo okunye thothi la nalapho kuyagcwala nala futhi siba nelinye ibelele extra la. Yabo uma uthucoka ibra kunenyama nje ekhulayo la wena ucabanga ukuthi ubudala nalomkhaba lo ohlala la oyiphinifa uhlala la phezulu kwelona uthi hayi kusho ukuthi singimdala awukho mdala unfit. Yes manje yonke lento leyo i-storage ofana ukuthi ukwazi ukuthi uyiklina kanjani. And le storage ukuthi bekhona emzimbeni yenziwa yini qala ngoba ayimani isukela ibekhona yonke lento esidlayo bazalwane yonke lento esidlayo uthe uNkulunkulu let your food be your medicine azange azathi let your food be your poison. So tina what we do normally every time unknowingly the way isystem ingakhona the way ku programming ngakhona izinto the way sesithenga ema supermarket sesithenga yonke lento le silande wonke lo shevu sizogcwalisa endlini. Yabo umuntu omnyama the real black person asigugi thina sivele silenge nje sine melanin eningi so we don't age nje asifani nabelungu. Yabo thina isikhumba sethu si densely packed asifani asichetshi nenwele zethu zicurled zisibonisa ukuthi ngaphakathi yonke into yethu ijiyile ayikho lula. In order ukuthi zibe lula that is why bona seku adopt abantu bafaka ama relaxer bayenzani ba try ukubulala lento le thina esinayo. Yabo so abelungu vele already baza inwele zabo sezilula neminye imihlobo yonke imihlobo uyiwani umhlobo ozunenwele densely packed yithi. Yabo so yonke into yethu ijiyile la ngaphakathi. So manje sizofunda ukuthi sizikhulula kanjani and abantu abagula kakhulu kulokudla lokhu angisho ukuthi eminye imihlobo ayiguli ngoba esikolweni bebathi sebakhathele pharmaceutical ibenza ama guinea pigs and bewabelungu abaningi thina ngaleso sikhathi ama supermarket abawangekho besingathenga ama supermarket noma kugulwa siyazi ukuthi umuntu makagula uyachatha ngesunlight or ngelo ugogo mina bekasebenzisa ilento le yethanga bakufufuthe ngayo ube right. So mawugula besazi ukuthi unenyongo manje ke ishukela uyalimaza and yonke into esidlayo ushukela impuphu le ushukela ibleached nayo zonke zenziwe ngento eyi-1 kufana noma eMcDonald's eMcDonald's eqaleni esikolweni mabasichazela yonke into yakhona nje bekuyikhona. Yonke into nje yakhona bekuyikhona makufika kuloko lettuce yakhona lettuce yakhona ayiboli. Ayiboli ungayithenga uyibeke lapha endlini uzobona ngeke izibole after 2 months 3 months uzothi mawuya kusasa lettuce ayiboli njani. So mayingene la kuwe ngaphakathi enzani naku ayiboli naseswini ayiboli umzimba ke bese soyayithola uthola ukuthi udoti lokuthatha lokungcola kubuyisele emuva nebungu zakhona nama parasites ngoba sigcwele sinama parasites amaningi la ngaphakathi bese siyaqalela mayewathatha sibona ngani njengabantwana umntwana ukuthi akekho right uba nama breakouts ama pimples nanani ila ma parasites siwaqalela kagela ngaphandle and nathi besinawo numbing nawo sonke sindlulile ma press kuphuma into enambuzelayo ethi and amagaga nasilihlweni mawuthi la njengoba bengifaka ama specs from ka standard 1 ngifaka ama specs ngiwakhiphe singina 45 years sengikwazi ukubona kahle amehlo amazanga saba ne problem
and mangina 45 befanele ukuthi ngoba bese sengifaka i-lens enye ela double, so kusho ukuthi by law ngabe manje sengifaka i-lens engaka, yabo. So manje ngokuthi sengiyazi ukuthi kudrainwa kanjani lezi zinto lezi, ngizikhipha kanjani emzimbeni, and that is why uma lokhu ukwazi ukudraina lezi zinto, udetoxa your lymphatic system, udetoxa your system, uremove ama-parasites ngaphakathi, ukhipha yonke lento le kungahlali next, then awukwazi ukuguga. Okay. Awukwazi ukuguga ngoba ayikho into ekwazi ukuhlala kuwe. Awuvuke ekseni usoloko ulele ngokudla sekuna 5 days, awukhiphi ngoba kunala ma-lettuce snacks, kunalokudla lokhu okwenziwe, lokudla lokhu okwenziwe umzimba awukwazi ukugaya fast. Already mawukuthenga lapha e-store ukuthenga sekwenziwe kuhlafuniwe kwagwaywa imishini yakhona, wena mawudla nje sodla udaka lufike ehlala esiswini. Manje malihlala la esiswini, that's why siba nama-ulcers, siba nama-colon cancer, uqalela umuntu abe ne-gingivitis, mawugeza amazinyo amagums ableede, wena uthi kubleeda amagums, kubleed igut, kubleed emathumbini. So wena ubona nje amazinyo akaphuma igazi, kubleeda lemathunjini. So sizoyisebenza namathumbu, sizosebenza le ndawo le, angisho isisu sila la mathumbu la. Okay. Sizosebenza amathumbu, sazi ukuthi masebenza amathumbu kubuhlungu uwasebenze. Nasemathunjini zikhona lezi qum lezi sizibona zivelile labantwini, abanye ukuthi sekusikhuhlu nje sihleli la, nala ngaphakathi siba khona. Okay. So manje njoba lapha besishaya lo mama lo sibonisa ukuthi silikhipha kanjani igazi, mase sishaya la uzobona ukuthi abantu bakhipha amahlwili kanjani, bakhipha in, and ukhumbula ukuthi nama-parasites akhona lapho. And lo mama lo wambona ukuthi unjani, lo mama lo umzimba wakhe bese sowuzikhiphela kahle wona ngokwawo bese sowukhathele kuneshevu omningi, sowuqalele sowukhipha nje mase sesithi makakhiphe, waqalela manje wonke lo doti manje ngoba i-storage wagijimela la. Angisho yabona makune-storage bathi iblockile i-drain or something, la uvule khona imbobo wonke lo doti ugijimela khona. Manje sizovula zonke le mbobo lezi ukuthi wonke lo doti lo uphume, and masibambe lapho sibambile, imizimba yethu izokwazi ukuthi isebenzele kahle, nathi iseve kahle ngoba yonke into siyayigeza. Ezinye sithole insipheni, sigeza ngeinsipho sithi sinuka kamnandi nama-body lotion, kanti sithatha yonke lento sifaka phakathi, sikhulisa lama-parasites. Kahle sokugcizelela nje izinto abantu akumele bazenze ukunakekela impilo nomzimba. Nokuthi bagweme izifo. Nokugwema izifo ngoba mase sowazi ukuthi uyidraina kanjani i-lymphatic system, indaba i-insulin iphuma ku-pancreas na ku-spleen. So if i-lymphatic system idraina kahle iswitch, there's no way ukuthi i-pancreas yakho izo-secreta more insulin. Already uyadraina, and bazofunda nokuthi how to detox, ukuthi i-pancreas ingasebenzi. Abantu abaningi i-pancreas yabo isebenza from January till December, ayikho break ingasebenzi. So fanele bazi ukuthi how to preserve it ngoba is the only thing abanayo. So mabayipreserve ingasasebenzi, kungena ukudla oku-right, ingaloku ichitha ibulala nenyongo ithela. So ziyasaveka nazo ngaphakathi. Angisho yabona nemoto, if amatayira akho dlalwa pompile angaloku avuza umoya, ama-threads itayira lakho alibipapa lihlala li-strong ngoba lona lihlala ligcwele. Mawuvuka ekseni uyalikhahlela ulivuthe li-right, so is inside. So ku-microbiome, ku-gut, i-gut is another thing, it's another brain, ingqondo lesinayo le ingqondo, i-gut feeling. Yakhumbula mangifundisa eqaleni ngithi i-gut, noma umuntu ayobhala ama-exam wastudisha kwagcwala la ku-gut. So manje i-gut iyo elimala kakhulu, and manje mase seyitshela ilo ukuthi
uthabana akasayenzi kahle, zonke lezi zinto azifakayo lana aziphumi, ini lokhu yacomplain itshela inhloko, itshela ingqondo itshela yona itshela ingqondo bese seyithulambile, bese kube sengathi lama parasites mase siwafuna ishukela eningi, afuna izinto eziningi ukuthi ande aduplicate, azotshela wena uhambe uthi ucrave ishukela, ucrave ini, awucrave nothing. Njalo wena mawuzi ngathi ulona so uthulambile kanti uya thirsty. Musokhuluma lento yokuba thirsty ithi ngiphuze vele ngoba akufanele ngihlala isikhathi eside ungaphuzi something. Okay, kodwa thina mangiphuzela ngoba ngathi icoke nje le. Ichlorophyll. Uthini? Increase oxygen egazini. Wathi ngizwe ukuthi itesta kanjani? Hayi amanzi. Amanzi. Ishintshe nje ikhala. Ukubaluleka kokuphuza amanzi before ulale okanye before ulala, yeah. Before ulala it's bad. It's bad uphuza amanzi before ulala. Futhi enye into ukuphuza amanzi. Mawuphuza amanzi mase sobona uchama uphuza amanzi mawuchama umchamo wamanzi. It's wrong. Oh. Fanele ukuchama umchamo yellowish. Kade awuthi lo usho ukuthi ulekha amanzi lo mchamo. Ophi. Lo ngathi uyellowish. Yellowish usho ukuthi u healthy. Uthola udoti usuka lapha kuma kidneys. Kuma kidneys before kuzophuma ngisho kune blood ne ureter. Uyabona lapha ya. Before umchamo uzondlula ngisho uphuma lapha kuma kidneys ifilter. Kuzondlula la ku bladder. Makusuka la ku bladder kuzondlula la ku prostate. Bese soyaqalela uyachama. Yabo. So manje if wena uphuza lamanzi lawa agijima straight ayondlula lapha ya andlula phuma skuni. Fanele mawuchama uzobheka la ngibhalile la mawuchama fanele mawuchama kube ifoam yabo mawuchama kakhulu abo baba ubheke ukuthi abanye bebaza ngimangibuza ukuthi mangichama umchamo wami ama urine sign yangibhalile la ama urine sign bayochama kusho ukuthi ukhipha iwaste. Okay. Ukhipha iwaste le waste iphuma kuphi na kuphi. Manje lymphatic system yakho mengasasebenzi kahle izinto eziningi zingasasebenzi kahle lamanzi wafakayo iwaste ngoba azongena gijima yophuma futhi kanjalo. Fanele mawaphuma afike asize le storage ahambe nalo doti lo eqoqile ayokhipha lapha phandle. Kakhulu lo doti lo ubona uma uchama lapha ya ulo doti lo uphuma kuma blood cells. Okay. Uyo lo ukhipha lapha ya emchameni. Bese lo munye uphuma ku number 2. So mawuchama kakhulu ekseni it's very important. Ekseni mawuvuka umchamo wakho fanele ubheke ukuthi ube unjani, fanele ube yellow or ube yellowish. Ungabi dark yellow. Mawuyellow lokuthi uyellow loku awukho right. For indaba yesmell khona ukubaleka kwesmell. Ismell si right siyakutshela ukuthi ngaphakathi ukhipha udodo njani futhi makunuka isorage usho ukuthi ikhipha udodo nje ngaphakathi. It's very good. Ayikuthule nje. Yeah. Then ikhala yakho na my bloody red or yellow logo okubi kusho ukuthi so shaya ushukela. So uyakutshela umzimba ukuthi fanele ukuthi wenzeni. So umzimba wethu always uyasitshela uyacommunicate nathi makufanele ukuthi sidle izinto ezi right manje ukuthi asazi njengokuthi mawuqala usuke nje uphathwe iflu esikhaleni so phethwe iflu wena uyagijima uyoyistopa uyofuna into ukuphelisa lo mkhuhlane kunokuthi ualawe le inflammation iphume yonke iphume and ma alawa ukuthi iziphumele ungasebenzisa abo Vicks ungasebenzisa umhlonyana ungasebenzisa izinto ezinatural uloku ualawa nje ukuthi udetox ungayistop ungafaki flu shot ukuthi uyastop don't stop anything. Oh yeah. Ngoba umzimba wakho uwise lymphatic system mase seyifuna ukucleana la kune reason ukuthi wayifanele iclean kusho ukuthi so blocked kakhulu lapha phakathi. Ngaphakathi. Yes sir.
Bafowethu niyizwela nani sobe sisonke lapha na ngalo lasuku if now you feel ukuthi you have a question sobe sixoxa nje kumnandi sibonisana impilo ibaluleke kakhulu wakwathi omunye if ukudla lokho okudlayo you don't treat it as your medicine in a few years to come amaphilisi wona yoba ukudla kwakho and abayiyo uyabona baphuza 20 something that's your food it becomes your food and uJehova uthe because we are Christians road map yethu is the Bible ithi let your food be your medicine akukho nalapho isho khona ukuthi uzodla 20 ekseni 20 emini 20 ntambama amaphilisi and futhi mawadla kanjalo isibindi sakho sewagayani ukusuka lapho your adrenal gland iyaphelelwa mayiphelelwa so uyadialyzer ngoba lo doti logcwele lapha phakathi so kunokuthi uze uyodrainwa abantu udrain yourself wenza isho ukuthi you reverse and everything can be reversed ayikho into engalapheki and ayikho into ekuthiwa chronic ayikho nasebhayibhelini funda iBhayibheli from Genesis to Revelation mongathola igama elithi i-chronic disease ayikusho ukuthi ke ayi uNkulunkulu wami unamanga lapha silekuzele bami nalokho okuphethe ngingaze mina ngikubuyisele kude engikuphethe kuyafana ngoba yiloko engikukhulumayo yes so njengalo into esiyoyenza lapha ukuthi la kumzimba wethu lama lymph nodes sizowasebenza kakhulu kuVinicava ingikhumbuza umaster wami la bekuyiChina athi Vinicava yabo mofika kuVinicava kula ke yonke into iblocker khona la khona igazi liyehla kufanele lehla ngomunye umthambo bengithi ngizozalana nalo nopopo wami lo manje ngumshila liyehla legazi leli la kubovu khona la kuhlaza khona fanele libuyele phezulu alisabuyeli abantu abaningi bane blood of no return igazi alisayiphezulu liphelela la lidlalela la alisayi le phezulu leli lihlala le that's why bona abantu baba nama veins ama varicose veins babe nayo yonke lento le ngoba umuntu uqala ukufa enyaweni yes sir and ukhumbula ukuthi si electrolyte that is why mina always ngihlala ngihamba ngenyawo manje ukuthi I connect to the ground ngenza ireflexology I detox my feet njalo manga kubalekile ukuhamba ngenyawo ngihlala ngihamba ngenyawo angigcozi isicathulo mina mangibona ngigcozi isicathulo ngisuke ngizela yabona manje zimbi kanjani ziyasho ukuthi lezi so kumele magamela unyathela umhlabathi noma nje ukuhamba ngenyawo ama tiles unyathela umhlabathi ngoba inflammation maseseningi kakhulu noma ngathi uphathwa ikhanda lihlupha vele uvuka uhambe ngenyawo la etshanini uhambe nala emhlabathini uma ubuye ungitshela ukuthi usazolizwa likhanda wow lophuma liwahamba so makuthiwa ngihamba kuma tiles akumele ngihambe ngiyahamba kuma tiles ejardini kugcwele ama tiles nasendlini mara ngiyaphuma emakuleni manje emakuleni khona ekseni ngiyaphuma before ilanga liphakama ngoba ngithanda ilanga maliphakama ngihamba la kulama jardini la khona la kunotshani khona ngihamba etshanini uma ninyathela utshani utshani kahle mabukhona ubusisekile mabungekho nomhlabathi even umhlabathi engadini nje unyathela impela ungena and inflammation maseseningi kakhulu umuntu wakhona sekanixakile khona umunye ubaba bafona bathi solo kagula kwathini ngathi mabafaka umhlabathi ebhavini bathi angeke akwazi ngaphandle ngathi gcwalisana amanzi ebhavini fa umhlabathini imfake ngoba thina si product yomhlabathi so into okwazi ukusilapha kahle ephuma emhlabathini eyenzwe kumhlabathi nomhlabathi iyo kuphela into okwazi ukusilapha noma sehamba sibuyele emhlabathini noma senziwa ngomhlabathi wena emhlabathini si production yomhlabathi and into ekwazi ukusebenza kahle nathi asiviyana iphuma emhlabathini irashena iphuma emhlabathini into ispinishi ikhabishi yonke into ekhula emhlabathini nenkomo ezidlayo zitshise ezidlutshana hayi lezi ezidlumbila soloko zimisilwe eabattoir
angikhulumi ngalezo, ngikhuluma inkomo zempela neenkukhu zempela lezi ezidlutshana uzibonayo ziyahamba ziyaqhwanda zidla ibungu zenzani lezo ziletha ama-nutrients emzimbeni wakho. So kubalulekile ke isinkwa lesi esidliwayo bazalwane, thatha isinkwa uspress so sibone siba udaka so siyaqina sithi masifika isiswini ngaleso sikhathi ufaka isinkwa wasifaka ipaloni wasifaka irama wasifaka ilethisi cheese wafaka i-cheese. I-last fermentation is even worse. Wafaka zonke lezi zinto lezi, yabo yonke lento leyifakila indawo umzimba wakho awutholanga next mangavuka khona manje ngizenzelile abo kimchi, yabo ungazenzela abo kimchi, ikhabishi elisawa ungazenzela abo kimchi, ungazenzela zonke lokudla oku right, uzenzele ukudla oku right. Kuphi ngibhalile la ukudla oku right abo kimchi ungazenzela, uzenzele lento bebathi umabhebeza, yabo lento bathi umabhebeza abantu bathi umabhebeza and ikambuchi. Okay. Ikambuchi is very good. Okay. Abo apple cider vinegar. Izinto ezisawa lezi zigood ngoba sine kugathi yethu kunalibungu eziningi, so masifaka lezi zinto ezi right zikwazi ukuthi zisize la kugathi zicontrole i-parasympathetic nerve legcwelela ngaphakathi and igcwele nama parasites. Manje mawufaka lezi zinto ezimuncu nazo yabo. So mawudla, if we eat bazalwane fanele siyazi ukuthi is communion with God. And all sicknesses ama-disease starta in the gut. See, isikhathi esiningi we are eating stress, izinto ezi-stressed. Yabo, so kubalulekile ukuthi sazi ukuthi mawudla izinto ezingekho ezinga-align nomhlabathi, ezinga-align nawe, wazi ukuthi spiritually uyazibulala, culturally uyazibulala, physical uyazibulala, mentally uyazibulala. So wena mawuqeda ukudla uphathwa ubuthongo uyolala, mawuqeda ukudla nje wena sokhathele uyazamula uyolala, ukubonisa kahle ukuthi awudlanga into e-right. Fanele mawuqeda ukudla, ngisho mawuqeda ukudla imoto mawuqeda ukuyithela ipetrol iyenzani, iyalala iyahamba ngithi nawe ukudla ipetrol yakho. Yabona nami ngo-3 nje fanele ngifake ipetrol yami, makangishayile u-3 endleleni akunankinga, ngizobona mangifika endlini. Udla late ngo-3. Oh, ngidla ngo-3 mina ngo-3 ngoba sikhulisa nalama frequencies la ngaphakathi ama-waves. That is why ngithi i-cellphone yenziwe ngama-cells, nayo igama layo i-cellphone. yeah, Iyacharge ebhetrini, icharge egesini. Nawe unama-cells amaningi la more than trillions. So nawe fanele ucharge, wena ucharge ngophi ugesi ngoba thina si-electrolyte. Ucharge ngokudla, ukudla okunempilo, ukudla oku-alive, ukudla ukudla okuphilayo. yes, Fanele ukudla okuphilayo, ukudla okungaphili la ngibhala bo-arthritis nanani. Fanele udle ukudla okuphilayo, ukudla okuphilayo, ukudla ukudla wazi ukuthi kuyaphila. Ngelo ngekambuchi mayivula ithi iyaphila. I-apple mawulidla ususe yonke le wax ngaphandle, ungayigeranga uyigeze wayigeza liyaphila i-apple. Yonke into idlayo fanele iphile, mayingaphili asukudla. So ikimchi ungakwazi ukuzenzela, mina ngikwazi mara bakhona bakwazi, ungagugula ukuthi yenziwa kanjani. Ikafir ngenzile, uthatha i-full cream or inkomazi uyithele uhlanganise nobisi ubeke lapha izibilele mase seyibilile njalo uzenzele i-antibiotic. okay, Yeah, natural. Izodliwa ama-microbes la ngaphakathi. Natural. Hayi antibiotic lo ihlabayo ibulala wonke ama-cells. Le uzenzele wena ekitchen i-good ngoba iyahila. Fanele ukuthi ube nefungus eningi la ngaphakathi e-health. Mhlawumbe kunye futhi okubalekile nokujima. Ukujima vele ngiyajima.
ukujima lokho sizokwenza ngisho ukwenza ama lymph drainage nani kodwa ubushilo ukuthi nalapha nakhona nama exercises ozobenzisa wona bazoyenza vele okay ama exercises bazoyenza shama bazalwane. So in other words manje ukuthi la bangikhuluma ngisho ngikwazi ukubonisa yeah ngikwazi ukubonisa so yini abangayiqoka ukuze izinto yabo mina la ngigcoke ibruku elilwelbo nali ngigcoke le bruku yabo alibambanga elibona ukuthi masenza ama exercise bakwazi kuba free babe free kakhulu abo baba nkosi yami ngiyabacela serious ngoba lento ye prostate gland seyibulala abantu abaningi ngento engagwemeka wonke umuntu uneshukela out of 10 mabathola baneshukela bane high blood nami benginazo bengineshukela ngine high blood ngine breast cancer ngiphathwa idolo lelika right ihlombe bengakwazi ingubo ngihluleka nokuzivala so mangithothi ngiyagodola thabani mara isandla sikhona ukuphakama asikhona ukuphakama sidonsa ingubo and akekho nomuntu engamemeza ukuthi azongibathisa so enye into futhi abazoyifunda ukuthi i-diastolic ne-systolic zisebenza kanjani lezi ezichekwayo and la mabachekwa I think izobe seyifikile lelo ngiodile ngoba mabacheka abantu abaningi i-high blood neshukela bayicheka la kuphela bathi okay bathi baqedile ichekwa la ichekwa ezandleni ichekwa enyaweni ichekwa yonke indawo bese uyacheka lapha ya ukuthi i-diastolic ne-systolic zihamba kanjani ngoba i-diastolic ne-systolic i-kidney into abayicheka lapha mabakucheka i-high blood bacheka igazi ngoba igazi eliningi lihlala kuma kidneys so manje mabacheka i-diastolic ne-systolic ile gazi leli ukuthi lime kanjani ngaphakathi manje la bacheka isandla esi1 lapha yabazofunda ngoba sizoyenzana and abantu abanawo imshini ye-high blood ngicela baze nayo sicheke ukuthi right sizofaka la sifake la sibhale sifake la sifake kulenyawo sibhale bese sesiyahlanganisa zonke bese sesibona ukuthi kahle inkinga kuphi okay sihlanganisa lama number wala enyaweni nawala phezulu so ucheka yini inkinga sicheka the highest ukuthi ila phezulu iphansi malapha phansi kusho ukuthi kulapha kuvini cover okay ile gazi leli lingasabuyeli phezulu then kufanele ukuthi siqhaqha ngisho sizoqhaqha masiqeda ukuqhaqha siphinde sitheste futhi sibone ukuthi sekunjani okay asizosebenza lapha yana it's gonna be sizosebenza ngoba every time abantu mabadla kune 10 step efanele ukuthi abantu bayazi ukuthi ukudla mawukudla fanele ukudigest fanele umzimba ukuabsorb fanele ukutilize fanele ukueliminate kuphume awukwazi ukudla nje kungadigesteki kulonto ezisoloko kuhleli fanele umzimba ukuabsorb number 3 uyakuabsorba bese uyakutilize bese uyakueliminate yabo so kusiza kakhulu ukuthi sikhiphe lama toxins emzimbeni mawudla into is good mara fanele iphume kusasa kungene entsha iphume kungene entsha iphume awudla ukudla kuze kubole kunukele ngaphakathi and into ikhipha yile zinto ezimuncu ile zinto ezinjani ziyachanyela ke zifana nomchanyelo and umchanyelo omkhulu yilo sizofunda ngawo isorage enkulu ile lymphatic system iyo umchanyelo omkhulu womzimba that is why siyofunda ngayo kakhulu ukuthi siphihliza kanjani ikuphi kwenzakalani ukuthi singabi nama blockages ingqondo yakho izicabange kancane igazi alisabuyela enhloko sohlala uthi hey ukhohlwe kasani sokhohlwe negama lakho understand ukuthi uyalimala mawubiza abantwana ubabiza ngawo wonke amagama imvelele nokwenza ukuthi umuntu kubelula nje ukukhohlwa ingqondo ishukela konke lokudla ukusnacks oxygen ayisabuyela enhloko that is why fanele sidle ama mushroom right abo lion's mane abo in mara sesicleanele lymph number 1 fanele sicale ngokoroba angisho njengoba ngishilo ngithi endlini singakhuleka siqede ukuthi uthenga indlu uthabani mara ngeke sifake finisher fanele sicale siclean
So manje nomzimba yesukeleke nje sesikunika mina ngifuna i-treatment yeshukela sengunika i-treatment yeshukela ibungu lezi ama-pancreatic flukes ngoba kunama-pancreatic flukes la ngaweshukela agcwele la ngaphakathi yiwo lawo ayenza ukuthi udlale kulokuthi ushukela uphele la emzimbeni masingawayikhiphi singawa-eliminate sesiyasuka thina sesikunika i-treatment yeshukela asihlukanga ku-pharmaceutical nathi sisakunika ilo mara noma sikunika ama-naturals and it's going to take longer. So let's say ushukela bese ngudlile velini engingayenza ukudrain ushukela bese ngudlile uzokhipha ngisho soyenza i-lymph drainage. Okay. So yenza i-lymph drainage and mase sokukhipha lo shukela boyisikhumba sakho sibi kanjani asikho bad sona mara sibi mase sokukhiphe yonke lento sizoglowa from within sizozichinela sona bo esam si China a China la ngaphandle ngoba vela ngigcobisi angisina umuntu othanda ukugcobisa. Yeah. Nomlomo ngeke ungibone ngithi isathu ngiyagcobisa angigcobisi vele kwakugeza nje yabona ijabo kwakugeza nje mina ngifana nale belungu bathi endlini bathi upastor uyongagezi hayi indaba ukuthi mina ngizange contract nomfula yabo ukuthi njalo mina ngiyavuka ngihlala ebhavini ekseni mawuvuka ama-bathroom ayi-2 sengihleli yimi loyo hayi phela ngiya ezinki yabo ibasin imnandi futhi exercise uthatha ivasi lapho kunamanzi uyageza uthatha unyawo ulibeka lapha it's another exercise ngoba kusinyawo lakho lapho ulichophe ulikhiphe ugezelinye yazi enye exercise enzima kanjani ama-hips wamahlala asebenza njalo and ayeke uligeza inyawo 5 minutes lapha phezulu uvele uthi yalinqomboza namanga kufanele uligeze and i-hip yenzani ibambe wonke lo mzimba i-exercise. Manje mangineskin esingcolile ke siklinwa ngani iskin sani njengobusho nje thothi mhlawumbe ngineskin esingekho iskin asingcolanga igazi lakho lingcolile igazi kahle yeah wena mase so purify igazi futhi wena umlungu yabo mase so purify igazi nje hey yo umlungu vele wena umlungu silingcolele nje igazi lakho mara nomlungu so purify ngezinto idlayo uzidlayo uzoba uba umlungu yobuyela uba umlungu. Hayi mina ngifuna uqamba manga nasendlini bayangazi vele hayi mina angisiwa kamanzini ukuthi phela njalo ngiyavuka sengingena ebhavini kanti lokhu kunomthelela lokho kungcoliseni igazi hayi lokho akunandaba negazi sengisho phela lento lokhu ngingena ngathi ngifish njalo ngiloku ngifaka lensipho ezibhedayo futhi angisebenzisi hayi futhi insipho zami ziyadura ngigeza ngegoat milk nanani zingaze ziphele ngicobisa i-castor oil hayi ngaphela serious njalo mina ngihlale ngiyageza piqi castor oil ngiyacobisa kana bagcoba i-castor oil castor oil iphuzwa yini sicoba yona kuphela organic hayi hechulis hayi le yellow ifana nale fish oil yellow amajuthi yokuphuza mawufuna ukusiklina hayi ubani uthe castor oil yellow castor oil yesikhumba ucoba nala isiswini la ucoba nala isiswini ngakhulu amantombazana laba abancane laba bayicoba la bayicobela bahlale ukuthi kube ne-circulation bangabi nama-blockages bangabi nale silumo nana nonke lezi zinto ezisnacks castor oil ukuthi mhlawumbe ufuna ukhishwa isisu uphuza castor oil uhlangana nophuza castor oil abantu bayicobisa mina ngabona bephuza castor oil iyaphuzwa vele mara thina siyayicobisa endlini nje into egcotshisayo noma ngihamba nawe mina into engicobisa i-castor oil ngifake ibhodleleni ipink i-castor oil angicobisa enye into ngifake ibhodleleni ipink ngoba izophuka le bhodlela ingcono ngani yona kunezinye icobo ezinye icobo zenziwe i-castor oil yona just nje ayenziwanga le i-plain white ayenziwanga ayiphekwanga ifana namanzi i-clean sokuthi nje usicobe nje umzimba wakho nje andizojwayela nje bozohamba nami ngizogcoba isikhathi if siyalala masingalala ngosuzusinda mara mawuthi uyageza uzogeza ngensipho yembuzi ugeza ugcobe uzovuka ukuthi umzimba wakho uzoba mnandi kanjani lezi ezinye ezina ama-perfume amaningi ziyanuka zingena la emzimbeni zifeeda more parasites yes njenge i-hyaluronic acid i-hyaluronic acid
bathengisa nje yokugcoba mina ngidle hyaluronic acid I eat it angigcobi ngiyayidla bavele sebekuthinta vele abazalwane besho ukuthi bakulindele lapha eThekwini bayangithinta bathi sibabhukhele Nkosi yami yazi nabo bafuna ukubhukhelwa Nkosi yami bakhona sebebhukha indawo I mean ama-seat bayabhukha bayafuna nabo arthritis ayikho yonke lento le you are what you eat yazi abantu mabangazi nje lapho this is wrong food esiba connected nayo bese siba nale frequency ebhedayo mara thabani masikhulume serious isinkwa asiphili masiqale sibheke into ozoyidla asiphili isinkwa number 1 2 irama ayiphili 2 ipaloni ayiphili 3 yonke lento idlayo efile wena uzophila kanjani maqedwe udle rice ne maqedwe udle papa yini ephilayo checka nje ukuthi kulokudla ongudlayo okupho okuphilayo oku alive akukho maqedwe uthela ijuice yo anyeka ndizi hayi mina hayi ngizamile ngathi umzukulayo lona wathenga igwinya ngathi thi kunini ngagcina udla igwinya uthi ngilizwe ngicine ngephise ngavele ngayikhafula ngathi hayi asukudla lokho sina sithi healthy nje lezi zinto mayithenga esupermarket wazi ukuthi ayikho healthy supermarket ya uyothenga ama cheese uthenga ama ini abangisho batha healthy nobisi amaphakethe ibisi elingaboli ibisi elingafi aliphili lela bisi kunini lahlala lapha kulela box uyalivula wena lisaloku linjalo why lingaboli babhala nje ukuthi best before libeke lapha noma best before ndlulile libeke lapha ubone ukuthi lizoba inkomazi angisho ibisi malibola fanele libe inkomazi ulicheck ukuthi lizoba inkomazi ayikho yonke lento izinto esiyidlayo ayikho yonke lento le into esizidlayo zigcwalisa ibungu la ngaphakathi and bona banelo ukuyobona labantu abanemali ukuthi abanayo imkhaba kodwa thina sivele sishaya ngomunye ukhabazela nje sishaya ngomunye ukhabazela to prove ukuthi idla ku wrong umzimba ubhizi uyakureject ukulahlela ngaphandle fanele ukudla breakfast lunch supper abanye baze bavuke nasebusuku badle angazi for ini ukubaleka ukudla okubilisiwe ku right mara ubilisa ngebhoteni njani and ubilisa ini izambane okokuqala asukudla masiyeke izambane phuma izambane yini ubilisa bilise inyama nje mhlambe beef tothi ngidla ungayiroasta nokuyiroasta ibeef enenkinga ungayiroasta beef uthengelele lona lezi zinenhloko zonke ngisho ufuna ingqondo yakhe ibe right abo cauliflower abolo zonke lezi ezinekhanda mazivela zivelisa ikhanda zithi njengabo khabishi kusho ukuthi ufida ikhanda lakho liba right uziyasiza lezo yeah oma mangidla le beef le ya hayi beef ayinane njengenhloko inhloko yenkomo that is why bajika bonke bafane nenhloko yenkomo mari good nobuchopho obugood kakhulu and abantu ababudli obugood ubuchopho very good and abantu ababudli myself included ubuchopho obugood kakhulu and abantu bangayidla yonke inyama ubuchopho benkomo bazodla inkomo kodwa ubuchopho angeke babudle and ubuchopho yibo bo right so yinenye engayidla nje okay mhlawumbe nanombukela ithi ngubhalelile ukudla sithaba nithi ngifuna kona nje obukhulu kunini ngibuza ngokudla ngiyabona phela ukuthi hayi ngifuna khona ngiyakubhekela ngiyakubona yazi ngifuna ube mlungu natural ufuna kube mhlophe uzobuyela ikhala yakho skuni yabo mina kukhala umfana weUber wathi yo hayi mama yabo lento ozikhulumayo ngibona iskin sakho la ukuthi si clean ngalendlela and angisumanzini mina zange sign contract neBAV hayi mina bazalwane hayi mina angisulo muntu wa sign contract neBAV abantwana bami bayazi vele ukuthi I'm telling the truth yeah ukuthi mina ngizovuka njalo ngemanzini yo angeke right basin ngikhule inkezi esitsheni futhi enye into exercise mawuthatha lenyawo lisa lapha ama hips wami ama joints ayasiza kahle manje mawungena eBhavini ungena futhi manzini ashisayo nazi izinto zikatha abantu 21 foods for longevity cauliflower ibroccoli ama limes
i-garlic i-good ku-diet yakho, everyday cauliflower, ama-broccoli sprouts, itofu itofu ngiyayifuna ngifuna ukuyothenga kusasa. Itofu iphelile yami, i-anyanisi, ispinach or kale, ama-red peppers ungawadla, ama-black lentils ungawadla. I-breakfast ungayenza ama-berries, wenza i-blackberry. Angisho yazi ukuthi i-breakfast is not food, usase ku-fast. Usase u-fast. So ama-berries wonke uyawajuice ngisho ufake ne-cocoa. I-cocoa yami ile yaselo, asi-cocoa leya la. I-cocoa yami ile yaselo bese wenza lento yakho i-smoothie sakho uziphuzele sona ekseni. As long ungahlafuni. Ekseni ungathi ungadla into ngayo kuyihlafuna. Yeah, ungahlafuni uzodla ngesikhathi sokudla, asukudla lokho. So izinto ongazidla ekseni ilezo. Bese mhlambe mawufuna ukuphuza ungaphuza abo-amla powder, abo-black cumin seed, i-turmeric, nabo-ginger powder, nama-mushrooms ke mina ngiphuza abo lankoka abo-ashwagandha, ngiphuza yini konje lion's mane. Mina ngithanda i-lion's mane ne-dragon's blood ne-chicken collagen, ngiphuza zonke lezo. Into mawuyidla fanele ukwazi ukuthi iyaphi yokwenzani. Ungadli in the name of eating. Isisu asibonga ungadla nekota, singayidla manje ikota. Sidle yonke into. Isisu asibonga izilonga ungene something uyasutha. So naku ukudla kwakho ke yabo cauliflower. Mongayazi ukuthi izenziwa kanjani ungibuze. Bese lezi mawuzidla thabani lezi kuseni mawenza lama-berries ama-juice la wadla. Wenza H3O, H2O amanzi lawa aphuzwayo. Amanzi right yilawa aphuma kuma-fruits 100% natural. Mapulawa. Angisho njengaku-apple la nama-berries nabo-strawberry. So uthola the real water ebeyihleli phakathi kwale fruit. So that's the good water. Iyakusiza kakhulu kule sewage storage ukuthi ucleaneke. Yes. So inyama yenkukhu bazongithumelele KZN izoza nje isendleleni ngoba umama ngomthumelelile ibeberin for ishukela uyithengile ngomthumelelile ibeberin manje sesizotrader mina ngizomthumelela isikhumba senkomo yasazi. Yeah. Kunesikhumba senkomo ngenza ngaso i-collagen peptides. Uyasipheka sibile siyanampuzela sithi konke ukudla okudlayo ukwazi ukusikela phakathi usifake si very healthy. Siqinisa amadolo nalabo abomama abaphuza itakunyisa omunye bayasithenga lapha sikwazi ukuphinde simnika amandla. Ngisho lento abayiphuzayo ushevu ibakhathalisa amalungu. Abakwazi ukuhamba. Kodwa yena makadlele njoba adla lezi amathambo wakhe aphinde yaba strong. So umama wase-KZN uzongithumelela inkukhu, mina ngizothatha lesikhumba senkukhu namathambo wenkukhu, inyama yenkukhu bangayidla noma ubani, nenhloko ngiyayifuna inhloko ngifuna ubuchopho. Ngizobilisa lapha yamakubila bese sekuzophuma le gel. Ngizodla le gel le i-collagen peptides. Hayi le yasesitolo. 100% organic. Okay. Yes. Ukudla kukuningi emakhaya inkukhu lezi amampela, that's food. Lezi ihamba igcikeni. Yeah, lezi mawuqala uthi ziyagijima zize zindize ukudla ke lokho. Le uthola lapha efrijini angazi. Dala yahlala. Awuyazi nokuyazi inkukhu leya or yile beyihleli somewhere baluku bayidlisa umbila ihlele endaweni e1. The real nyama wena uhlela endaweni yona ngisho yahamba. The real nyama i-hard body. I-hard body. Nale khumba zenkomo lezi enginazo lezi engenza ngazo collagen ama-hard bodies. Hayi le nkomo lezi zihlatshwayo lezi ezi-abattoirs banjwa ngomunye umshini azikwazi nokuhamba zikukwa zikhuliswa umjovo. Zikhuliswa umjovo zikukwa ngetrekele ziyobeka lapha yasezebushari sezosikwa just ukuthi zenze imali. Manje inkomo yempela hayi ngeke uziqale baba mawuthi nayo ithi ya mina ikhumba lezo ke ngizokuthumelela uzozibona esinye isikhumba lesi abo baba mabavuka ekseni mabadla leso sikhumba leso laba abo baba mawindoda ekseni uphuza isopo la khona hey hayi iyashaya lento le lesasikhumba lesi siyashaya I'm sure yiso esikhulise nenwe lesi abo baba siyabasiza yeah siyabasiza kakhulu
instead of in terms of performance ukuthi ba women's crown. Number 1 badle baphuza amanzi esikhumba. Amanzi esikhumba hayi angazi ukuthi lesikhumba lesi mina engilo uzosibona nawo manje ijeli yakho mawuthi ithick very thick imnandi kwani. Ismell sakhona nezinja lezi kamakhelwane mangizinika ubona uboya bazo. Esebenza le uzoba nobhebenene lentshebe nje lushaya lapha. Isikhumba senkomo lezo nalapha emakhaya shothi mangihlabile nje lesikhumba ngasibeka lesi bangasibeka bangasusa lesi yabo lesi kusuka la inhloko sithi nalesi samakhala sitik la yabo lesi samakhala la kutshebile kuso leso sikhumba leso sona sibalekile samakhala senkomo samakhala nalana inyama yakhona lesi sikhipha amafutha futhi lesimawuthi moyibamba le kuphuma amafutha mawathi la good sona si right ke le yes right. Yezo lapha emakhaya nazi ukuthi sometimes mahlabele silahle iminyama ezibalekile ngamani walahla le phakathi wadla le mama siyabonga kakhulu isikhathi sethu siya sesiphelile wayisigijima kanje namhlanje ngiyamsola intombazana ngeke ngambone ngathi uyasigijimisa ngeke ngambone ngeke ngamsola so for ama herbs esingawasebenzisa ukudla esingakusebenzisa ama herbs ama juniper berries ayasiza kakhulu ezinsweni ipimento berries bangazifunela abazithengela izifilter ama kidneys ne parsley yabo parsley lesingayidli iparsley good kabi for izinso mawukuthi lezi ezinye uzitholi uzithengele iparsley and into yenza ukuthi lymphatic system ihambe kahle i-cold shower ama-ice lawo engiwathandayo ukungena kuwo ne-brush mara ezinye ngizonifundisa ne-powder iyo leso yenza le. Inkosi nibusise amen. Amen. Ukuphuzwa izinto ezinje hayi ice cold water awuphuzi ngeplastic number 1 uphuza eglasini mawuphuza ngeplastic uphuza iplastic so le iseglasini it's very good then uphuza ichlorophyll increase oxygen kuma cells ine alfalfa neguarana last bekumethylene blue ya kuma kidneys namhlanje yabo ngiyakuzama kancane fanele ube student ngiyakuzama namhlanje ichlorophyll icreatine uyazi ukuthi yenzani kuma cells nasengqondweni ngizoba umuntu nami it's almost there mase nihlangana nami lapho nizongiphika nizobe sengayena lo muntu enemjwayele zobe sengomunye umuntu mara mina thabani mobheka ama video wami ngisafana naseqaleni abonye from our first episode ngizokubonisa i-clip of our first episode ufika la usaqala ukufika la ugqoka izimpahla zama-Nigeria isikhumba besinjani sokubonisa afethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu akanibusise kakhulu lapha emakhaya alisekho kolunye usuku sibonane lapha 28 February siyaqala ngo10 siyokhuluma ngazo lezi zinto lezi please be on time ngoba isikhathi sethu siyobe si very limited indawo iqashiwe bafowethu akusindawo yethu indawo iqashiwe kakhulu so let us be on time ukuze sizokwazi ukuthi senze yonke into efaneleyo ngesikhathi nemibuzo njalo nabona kodwa ukuthi nginithanda kanjani buka nje this is the only platform ekhathalele nina kakhulu. We've been doing this kind of work yazi ukuthi ngithola isimangade ngicabanga emalangeni ngithi mina I'm one of the first owenza ukuthusha abantu TV. No, I'm one of the first ukwenza i-podcast yamaKristu ngesizulu. Wonke lamanye ezimva kwami. Oh. Yeah. I'm one of the first doing a-podcast yamaKristu ngesizulu. Oh. You see, God be the glory. We've been doing this kind of work since 2017.
then we started the podcast. Imagine lento ama-podcast ngo-2017 ayingakadumi-ke ngalezo zikhathi ngangisashera nje ama-sermons nami bengenza ama-CD zonke lezi zinto lezi podcast iqale I think 4 years ago 3 years ago but I'm one of the first actually yavelela ngami ukwenza i-podcast yesiZulu yamaKristu Jehova muhle yazi so buka indlela enikhathalele ngayo lapho sihamba zonke indawo plenty of people asebesizakele through this platform nabantu abeshukela abazalwane ngiyanicela ama-grapes nama-banana it's a no ngicela ningawadla ama-grapes nama-banana ashutha i-insulin iyaphezulu iyahlanya skyrocker so ukudleni kudlayo fanele nibe careful okunye-ke niza kufunda phambili siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu why sinifundisa kanje yonke lento le if we say God who made us is perfect, God is omnipotent, God is magnificent, God is all-seeing, all-knowing, God is almighty. So we were created by his image and his likeness. So sifana naye. So masithi thina si incomplete, kusho ukuthi uNkulunkulu wethu incomplete. God bless. Number yakho mama, quickly your number. Ngiyathabana ngiyazi number. Oh konje uyazi ngekhanda? Phela bazalwane Nkosi yami. Bazongihlupha abazalwane. Ayikho phela kule phepha. Mana ngibhekele yona lapha. Nansi number kamama, manufuna ukuxhumana naye, akasayinayo le number yakudala, usena nansi inumber manje, inumber ayisebenzisa njengamanje. It is 062 296 3385 0622 96 3385. Ikhona enye ithi 063 977 9275 yole. Yeah. Yolo bizile. No bengibiza mu 062. Oh le ithi 063 977 9275. So hlangane eDurban bazalwane nizongibona eDurban nginje. God loves you. Sebonga kakhulu bafowethu. If you want to be in contact with us 0788 417 844 siyoyijabulela kakhulu isupport yenu sibonene lapha eThekwini. uNkulunkulu anibusise ke anigcine. God bless you. Amen. Amen.